Haga jingla kai AFC Under 23 Asian Cup apa dengan Thailand Persia ke Saudi Arabia. Haba pai shek dengan jingla kai ke Saudi Arabia kala khor ke nam job. Hadin magalala bat limsuk ya ke Thailand hadu san lanon. Bad haga dengan jingla kai uradi flayo ben tab hat trick. Haga jingla kai apa dengan UAE Persia ke Japan. Haga dengan jingla kai ke Japan kala khor ke nam job. Hadin magalala bat Pynliem Ïaka UAE da Arlanon. Haga jinglekai peringkat Jordan Persia ika Qatar. Haba pai sheng dengan jinglekai ika Qatar kalau khor ke nam job. Hadin bagalala bat Pynliem salit ika Jordan da Arla kawai. Badi aga gol penjob juga Qatar la yo bentep hashwa ban kut ke jinglekai. Kata ha kabinet ke kantai peu plus khatlai. Haga jinglekai peringkat China Persia ika South Korea. Haga ni ke jinglekai ke South Korea kalau la bat Pynliem ika China da Arlanon. Badi aga ni ke argol juga South Korea la yo bentep lengbau Lee Yong Jun. Haga wei par ke jinglekai peringkat Indonesia Persia ika Australia. Haga jinglekai banengkong juga Indonesia kalau mar ika namrem ke bomdon nongrim Persia ika Qatar. Haga bau referee Khlem bishar bah Ïaka ni ke jinglekai. Pada haga ni ke jinglekai ke baar ke jongka Persia ika Australia. Kirang lekai badangki jonggari Indonesia Khlem Pyrkhat kilala bat Pynliem ke Australia dai wela not haga ni ke jinglekai. Badi aga shigol jongka Indonesia layo bentep haga minin ke basau peu lengba ko mang tegu. Ba lengba ga ni ke jingjob ke Indonesia kala kiu sya ke kerdan ke baar haga mi ya ken point naga grup A.